Kayu bisa jangka High Court of Meghalaya mentagasi ka kan utari unailur arajar pulai kalau siman bisa biang ia kawai ka mukot duma kabala ujar hapok Molai Police Station berkata kalong ka Molai Police Station case number 10 dated ka fatarik ubna Agust kasnam arajar huai kamut ka mukot duma kabala ujar nadu ka kharfatarik jong nailar kasnam arajar huai kata kamud arsnam tam AA mensyuah kali-kali ka kes nanti mukadima kabala ujo do ba kareri asangkiu lembaga ijar hapok Molai Police Station kabili bakin siasat diap jong men jong uba Sheriff Terfi thank you har gajing simisar mutakasngi kinong sai anya kalang gajing sarkar kala pentip baka jing toket kadang yaj bakidang syok pedang ru ya ka forensic report bat kala pan poru naging bisar banang asyusyu pensasyu habli bakan gajing toket nakilang kinong sai anya nakilang kibo ujoru kila sya ikani ban nakilang jong kaying bisar kalau bu por biang ban simbisar biang hadu ka arnu tarik jong ni ubna ubamenta nakalang nong ai khawar jongi uba aminjelas khongwar ulai uba yakran bat uba gareri asangki ubalong upara jong uba seristafi thank you hakbri bakandi ka jing toket bakam juru kani kemkot duma kabradan hapo yang besar Kublai ba karneri. Kublai firm. Yo i mana baka high court kadang besar biang ya ketua kes ko fi udor ha. Kebeda ibat kajing saksiat diap jong ba Chester fi mo. Te ni i bak sarkar kebente bisa ka kaseri baka ong ba kadang toket ya kata ke jahar ka fi udor sama Molai Police Station. Te ka kajing yo i jong pihak kebeda ibat kena kajing dang toket ke sarkar ya ketua ka udor jong fi kan. Emang gigi sal tu ko fay ardi gidi bol aslam na do akoy mo kat Frederick August arjar koy nda gigi sal ko gigi perkat ngi te gadi nda to kin na do menuhi ndre bel islam tengim tip tak aku mujin tip jonga manne pat te kolong halo Oi hai halo hai tak aku mujin tip jongi manne pat nek lawyer jongi te kamut kan wan nak ni kestang final hearing baik haka arpinyo kendai arfulai tak Pelen final hearing baik kumapi ong ba hila ujore ke saya ke sana do Arsenal mensua nado katra agos afwe hadu menta ka investigation kadang still ko ying on kong da atau laman kisuang hendri kesak penting bos kata nila banong man buk sarkar kam dayu kan ban toket sisa ya kene ka ki kam toket aku sak penting bik tu ai daw bik nimpa ki dili taktik sa kene ke dile taktik dili taktik sa sementara wala po saya yang kasari hadu kan no pidan kata kading scam la saya ba habat ko gijing yung seri bron bron ta ni kerman ko bai namang iko ay ka hop tengiru kay jing dawa jang fi ni kading kada ko fi la ding bis la jing kang bisa mi panik CBI inquiry CBI inquiry teh ko bayar namang imsani asu sarkar nama ka SBI bita Habere berkejing toket par jong justice wifi kuno fiti. Kona emek to report jemo. Migi findings ki biang ni. Maka alap bedai tactical team 1 ke misuse kan ke bawah. Jadi ban khot iki de ban punishment iki kahi. Kamut kejing kwa jong ki kadai ban prosecute ya kita ki tactical team je badan bentah. Tactical team 1 itu badan ban assassinate yang menjong kan. Ya. Maka assassinate ta kam de on counter assassinate ta to. Nila apa nang kumtar ko? Namar hayeng dang sia temo. Assassinate ta to. Teh kini ki po ro namar kajing udur do visa code kampat da daer ka baslan nila banong. Hatu kedon em ka sarkar ka approach na em feel ate bat withdraw no ekane ka case ko si yo. Kila terwa ka kamru hai. Terwa kam ya. Ya fi. Terwa ka kam sita yo so bangin mu fa code hau chun kan? Bangin mu fa code akat artrik chun thi. Mentau sendam. Tas before kata ki wan pa usis kutri ki brio. Dan ban turwa ka kam gin ki kon arngut kata direct regular. Bat kepisa. Tamba kalong hakatut ka give anti ki. Dan sim ka kam kepisa kemut ni compromise service. Ang ba pa brio chief secretary. Chief secretary yo ngai kan ka phone chief secretary ru ngapan jing thoru tamba mai. Kita ruwa ka kam bat kepisa. Kam sarkar artli ki kon jeng menjenga. Taru direct regular. Plus kepisah. But compromise. But compromise outside the code. Compromise outside the code kan. So kata kerja haswab min muksa code.
Kapor sidang pun krek kan. Ngidang pun kreat sab ngin submit no, sab ngin file no High Court dong. Pak beriu kan si. Tegai ke jing Naba nak yang jongi ngi reject. Yang ngi ki de pi ada komon so hangin sim. Andre ketu ke give and take lan eta compromise ke kes banum don banum bang klit ngi tek ngi reject. Tegai ke jing ngikwa ngakwa bat semut ke ke jing dong bisin mar ban. Mar sedang ban pun krek ti ban ya ujur. Kesukar kalau dah. Pen keluar kan ya kata ke jing terwana ta ban compromise no. Tak ke jing so bila. Kita ngi ambil kumni ada pi ada komon so hangin sim. Dari PI bagi kita yang kompromis kalau kau sangat itu cuma ngolong ni kan, cuma mentap yang menjengau dan kita bomblas deh. Benerat lakar ni tu, bomblas fix nampak ada. Dari kebalan ngau apa keling kejing kalau komno kat dia tahu beriu buatan kita ke bomblas, ya kun 4 keluar ke kam sebab pisah deh. Komno kalau benlong. Nah lor tu jakpal yang ni kok tu kami long bau di your kong dengar long your husband is a terrorist. Kumno ki kon teroris ay kamte ngalango kataken. Kamut kimdan kin evidence ke basisa ki putura kam dera. Ngila pun kumta hi nomor semut ujur lah. Ada ay kun teroris ay kam. Kamut ke teroris bubuan hi India. Hab ay kam surkar berkhoi. Dera. Kadai. Kamut kila lek ke babak lagi ke mansi ben ofar nak ke kam bakisa. Semua itu kan uji sekretari dangwan benterwa kan dia kata Taken ayam de kapuni ikran beruru ang ba kalau basisa bi pak beri sini wang hawai kalau basisa da kapun jong tahu beri kini kran ikran direct baru chief secretary da kapun jong tahu buan hiang baru chief secretary aku knowledge bau pai kita kibri ngalakeling ang ba kalau basisa wang hawai kalau basisa ang da kalau basisa tu ang ada jingtho kalau ada jingtho nengkong ong toton ada jingtho dan problem le kata ma next year po kolaktin no ong mlong ada jingtho apa ta kan Tekmo nakaleng kayeng hi haduk menta kayeng banyak kanong rembat ngin ujur CBI bar kita kipulik kebadan keti debet ban penstom deben penstom be ki ha nama kila le baba kelas stop apa ban ngikan mar menhakannya purba rakyat Arsenal kalau ku Arsenal jeng himan jongki tidak kentu ya ke komisi baik kin kampuser kayak tu ya kayak kadau le se susah dia kerja macam mendengar ini mau mendengar dan kita dan betak di plus stop ini lah ya nak mat plus stop buat penyekendo ikiti setie buat sokar ndai la terikat taruh kita asasinit dan langsung menurut macam ni actually ngasupan nyarap penong isu ada apa lalu tidak ada baik tolong visu Pak Husiar lupa kayaknya dia sulung ada baik kalau lalu tidak ada baik sedikit mungkin long Husiar kan berkesenari yo kayaknya ada baik